Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamaşavanên aziz di bernamak Siyera Nebî yek nû em li pêşberî wane. İnşallah îrod bernama xwe de em ê behsa hadîse û bûyerê sala nubûwetê pêncemîn ya hicretê pêncemîn ku li Medînê bikar hatiyê em ê behsa wan bikin. Hefta borî ji wan hadîse û bûyera me behsa muqeddîma herba xendeqê kir lêbelê dema me qediya bû ji ber wê sohbeta me nîvco mabû hûn hez dikin îro ji yek wan manê em ê sohbeta xwe berdewam bikin. Yani em ê behsa muqeddîma herba xendeqê destpêka herba xendeqê hadîse û bûyerê beriya xendeqê ku bikar hatiyê em ê behs bikin. Paşê heger wextma em ê derbasî xendeqê bibin. Birastî xendeq em nikarin derbas kin çünkü hêzên mezin xendeq derbas nekirine. Em ê derbasî naveroka hundur Medînê di wê serdemê de Medînê çi dikir çawa xendeq hat kolan heger wextê me bimînin û nemînin jî înşallah hefta li pêş em ê behsa wêya bikin. Temaşevanên hêja sala hicretê yî pêncemîn di hefta borî di bernama xwe de me behs kiribû Yahudiyê Xeyberê ji bo artêşek xurt yek xurt bikar bînin li pêşberî artêşa İslamê civatek Yahudî komek Yahudî ji Xeyberê çûbûn Mekê bi Ebû Süfyan re rûbirû hevdîtin kiribûn. Hinek teklîf li Ebû Süfyan kiribûn. Teklîfa got heger Ebû Süfyan jî piştgiriya wan bike wê li nava Cezîra Erebîstanê li cem êl û ezbetê Ereba yê cuda wê bigeriyana wê ji bo artêşek xurt amade bikin û wê artêşê êrişî Medînê bikin wê amadekarî bikirana. Di vî warî de doza alîkariyê li Ebû Süfyan kiribûn. Ebû Süfyan jî qaneh kiribûn. Heta ji Ebû Süfyan gotibûn heger hûn yani bedgumanê we ji hêla hebin hûn hez dikin pêncî kes yê eşrafê xwe gazî wan kin em ê tev de herin pişta xwe bispêrin dîwarê Kabê bi hev re em ê sûn bixwin ji bo got em ji paş hev venagerin em ê piştgiriya hev bikin heta got em Medînê feteh bikin û heta got em Muhammed û hevalê wî ji binî de wan tune bikin. Yani ji carekê wan ji holê rakin. Belê Ebû Süfyan gotibû nexêr yani peymana got hûn bidin ez pê bawerim hewce nake em son bixwin. Bi vî şeklî wan û Ebû Süfyan li hev kiribûn. Di vê hevdîtina rûbirû Ebû Süfyan jî qaneh kiribûn. Bes Ebû Süfyan pirsek balkêş wan kiribû ji Yahudiya ev pirs kiribû gotibû gelî zarê İsraîl hûn bi heqê navê kitaba xwe kin. Hûn ehlil kitâbin yani hem Xweda kitabek dayî we hem pêxemberek ji we re hatibû gelek pêxember hatibûn yê dawî jî Musa aleyhisselam bû. Ez ê pirsekê ji we bikim hûn ê ji min re rast bêjin. Yahudiya got kerem bike pirsa xwe bêjî. Ebû Süfyan ji wan ev pirs kir got gelo dînê me yê got em li ser bixêrin yan jî yê Muhammed niha derxistiyê got dibêje dînê me yê tewhîdê yî dibêje ez jî qasidê Xweda me ji terefê Xweda de wehî ji min re tê yani dînê min bixêrê ya ê wî bixêrî hûn ê ji min rast bêjin. Dibe Subhanallah yani bersivek balkêş didin zarê İsraîl digel xwedî kitap û pêxember bûn digel ew hebandina pûta li ber çavê xwe didîtin got müşrik ji pûta re diçin secdê dibêjin evana Rabbê me ne haşa
دبیجن اوانا روژا قیامت لبا خدا و شفاعت علما بکه هویه خواه امید خواه تاوی هبون و هویه خواه پوتا وگره دابون و تورات ده چاوات قرآن ده تحقیق توحید ده آیت هنه ده تورات جی ده مجارة توحید ده آیت خدا هبون ده تورات جی پود دهاتن شرمیزار کرن دهاتن لوماندن چاوا پود پرستی تمام دین سماوی الهی ده هاتن شرمیزار کرن هاتی لوماندن ده تورات جی هر وها پود پرستی هاتو بو لوماندن ده به چاقا گو یهودی و پرسیج ابو سفیان دکن ابو سفیان ده به جوان ده به یهودی ده به جن ابو سفیان ده به ای ابو سفیان بگمان دینه ده جی محمد بخیرتره yani tarih براستی جی ev pırs geleki acep kayıt kiriye pelle xwedê çima çünkü yani peşivanekî şirkeyê pirsek ji mirovnî gotin em muwahidin em li ser dînê tewhîdê nê pirsek bi vî rengî ji wan dikirin lêbelê çaxa mersele dibe neyartiya İslam û Pêxemberê İslamê jî mersele dibe neyartiya İslamê û dawetvanê İslamê ehlê küfr û şirkê tamamê neyartî û berberî û nîqaşê di navbêna xwe de ji bîra dikin her wekî got yek wicûdin êrişî ehlê îmanê dikin êrişî İslamê û dawetvanê İslamê dikin mesela rojamet jî çaxa got mesele dibin Müslüman mesele dibin neyartiya İslamê filah û Yahudî di navbêna wan di doza xwînê heye yani li gor qismek mezhebê filaha dibe Hazretî İsa aleyhisselam Yahudiya wî kuştiye doza xwîna İsa aleyhisselam li Yahudiya dikin ji xwe dînê Nasara û yê Hazretî Musa yê Cihutiye yê Yahudiya gelekî jî ji hev cuda ne yani di İncîlê de di Tewratê de ev cudabûn bi şeklekî dîdbar diyarı digel vî qasî çaxa got mesele dibe neyartiya İslam û dawetvanê İslamê Yahudî jî filah jî Nasara jî ew neyartiya navbêna xwe ji bîra dikin her wekî her du mensûbê dînekî nê piştgiriya hev dikin û bi hev rê neyartiya İslam û dawetvanê İslamê dikin duwê serdemê jî yani ji bedêla got alimê Yahudiya bigota tamam dînê Muhammed dînekî nû yê lêbelê dînê wî yê tewhîdê yê behsa yekbûna xweda dike behsa axiretê dike behsa qîyametê dike behsa cennetê cehennemê dike di dînê şirkê de yek behs ji vana tune yê di dînê şirkê de pir dîn pir reb hene ama di dînê tewhîdê de yek reb heye ew jî xweda yê ew jî Rebbê alemê yê ew jî Allah e digel Pêxember aleyhissalatu vesselam bi dengekî girîng behsa Allah dikir ew Allahê got wesf û pesnê wî dida di Tewratê cî wesfî wî ew wesfî wî hebûn yê şirkê Rebbê wan Lat bû Menat bû Hubbel bû Uzza bû Yeûs bû Yeûq bû evana yê dîdbar bûn yê girîng bûn ji bil vana di her malekê de di her odakê de di her salonekê de pûtek hebû di her heqîba rêwiyekî de pûtek hebû lêbelê Yahudiya ev tev ji bîr kirin ji Ebu Sufyan re gotin got wala dînê te ji yê Muhammed bixêrtir e Ebu Sufyan dînê got hûn li serin heqtir e bixêrtir e dînê we rast e yê Muhammed şaş e xelet e ew tewhîda got Muhammed îlan dike ew tewhîd xelet e Subhanallah tarîx îbaretê me got ji tekerrürê yê gerçî di gelek axaftinê xwe de ez dibêjim heger tarîx bihata tefekkür kirin belkî dubare jî nedibû yani dubarekirina wê ji ber got
nayê tefekkür kirin dubare dibe. Yani heger tefekkür bu hata kirin tarih jî tekerrür nedkir. Lêbelê Yahudiya jî ev bersiv bi vî şeklî dan Peyxembera dan Ebu Süfyan got dînê we jê Muhammed hê qençtir, hê bixêrtir, hûn hê bêtir li ser rêya rastin. Ev weçê wanî bi qirêj ê Yahudiya, ev neyartiya wanî dijwar goj roja derketinê holê heta îro ya li pêşberî İslam û dawetvanê İslamê qet sar nebû û sar nabe temaşevanên hêja. Yani ev neyartiya wan îro jî berdewam e. İro jî ehlê kufr û şirkê nexwasin ehlil kitap yani Nasara go Kur'an dibêje di nav xwe kitaba diye herî nêz hûnê wan nêzî xwe bibînin. Lêbelê Nasarayê îro jî ji ber got yani pirtûka wan kitaba di destê wan de got navê wê İncîlê ji ber got tahrîf kirine bi kitabek muherref îman anîne ew jî îro di neyartiyê de mixabin ne nêzî Müslümana bêtir nêzî Yahudiyanê dewleta İsraîlî got wek kwînêrek bi illetê di vücuda ummetê de bi alîkariya wan bi teşwîqa wan bi siyaseta wan ev kwînêr di vücuda ummetê de ev kwînêra bi illet jîna xwe berdewam dike mixabin. Lêbelê înşallah ew rojê got Xweda wehda dayî got cara duyem wê mexlûb bibin înşallah ew roj jî rojnî nêzin. Di vî warî de Xweda Azze ve Celle li hember vê pirsa Ebu Süfyan got gelo dînê me bixêrî ya yê Muhammed pirsa got Yahudiya kiribûn û li hember bersiva Yahudiya got dînê we jiya wan bixêrtirê hûn ji wan çêtirin, hûn ji wan bêtir li ser rêya rastin ew şaşin, xeletin, ne li ser rêya rastin. Li hember vê bersivê Xwedayê Teala jî di Qur'ana pîroz bersiva hem vê bersivê dilomîn Xweda Azze ve Celle hem jî vê bersiva wan di sûretên Nîsa ayetên 51 heta 54 wiha vê derbo meselê Qur'ana pîroz de Xweda Azze ve Celle tîne ziman bi navê Xwedaya Rehman û Rahîm ez Erebiya ayeta ji ber got dema me kine ez naxwînim hema mana wan ez ê ji pêşkêşî we bikim temaşevanên hêja. Xweda Azze ve Celle dibêje matunana ril ewanê got ji kitabê parek ji wan re hatiyî dan. Matunana re li ewanê got ji kitabê parek ji wan re hatiyî dan got bi cibt û taxût baweriyê tînin û jên kafir re dibêjin ha hûn ev ên ha ji wanên got bawerî anîne rasttirînin. Got bi cibt û taxût baweriyê tînin û jên kafir re dibêjin ha hûn ev yani hûn vana hûn müşrik ew ha ji wanên got bawerî anîne yani ew ê bawerî anîne kîne Muhammed û hevalê wî ne ji wanê bawerî anîne hûn rasttirin. Ha evin ên got Xweda lanet li wan barandiye. Cara duyemîn bi rastî Xweda Azze ve Celle di kitaba xwe Qur'ana pîroz de lanetê li wan dibarîne. Ji xwe di sûretê Maîde de jî Xweda Azze ve Celle Bismillahirrahmanirrahim dibêje lu'înellezîne keferû min benî İsraîle ala lisânî Davûde ve İsa ibne Meryem. Zâlike bîmâ asav ve kânû yahtedûn. Dibê li ser zimanê İsa'yê kurê Meryem û li ser zimanê Davûd aleyhisselam dibê Xweda lanet li zarê İsraîlanî. Çima çünkü dibêje qewmekî ji ber got asî ne zâlike bîmâ asav qewmekî isyankar zâlike bîmâ asav ve kânû yahtedûn û gelekî hedê xwe derbas kirin, texî bûne. Yani ser rêya erdê
بانگ بونه تغی بونه جبو رجی هم حدی خود در باز کرنه تغی بونه عسیانا خدا کرنه خدا لعنت لوانانی پیش لهمبری و برسوا دانه ابو سفیان گود بیجن هون جوانه باورمند بخیرترن خدا جارا دویمین لعنت لوانتینه دبی ها هون اون اوی گو خدا لعنت لوان باراندیه خدا لعنت الکی ببارینه ایدی جره تو آلیکاری نابینه lanet brastici yani kareki gelleki giring idi İslam'ıydı. Jibo giring buna laneti az bidim hinkirin şu gelek tamaşavanı mı dizanin bi derbo mesela ki tariha İslam'ıydı go kavmi az jwara dbiravet binim dbijareki Peygamber aleyhissalatu vesselam و هناك صحابه خو جرویتیه که تن برده دوا بیرک که دبی عرضیه دیگه یعنی کا سری جدستینه کا حشد کوی بیرک جی عاجز دبی جدوا خر دبی لعنت لتبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی گازی و بیرک دیگه دبی ایدی رشمات دوی سری و درخه و برده دوی برده بس سوار ببی بیرک احتراز که دبی چما یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی چونکی لعنت لدوی آنی ایدی تونو کارش وی دوی استفاده بکه دبی رشما خواه سری و درخه و برده دوی بکدشی تکیلی وی نبی هناك صحابه دبين يا رسول الله هون حزكن اما سرجيكن اما جي استفاده بكن يجي بفروشن پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبين نخير دبي اف دبي بردن برا بهي بشخول كدشي برا بشي çünkü lanetli hat yani debe radebe debe berdeden u çole de kes nizane akibeta ve debe çavadı bu kuduşi jbore lanet de kareki yani gelleki hati lomandın Peygamber aleyhissalatu vesselam debe hatta hun garibin ve kelime ninin ser zamanı yahu fil nasaraya necrane debe çuqas Peygamber aleyhissalatu vesselam delila jwanetine jibo iman anine yakin nakin debe nakhir am işte yakin nakin yani Peygamber aleyhisselam çağa dibini jehla ilmiydi idine makare muhatabe xoy iqna biki jwan debe hun hazzikin debe warn ame yani ame lanete binin ame lhamber havrunen و کی راست بیجی کی در او کری امی لعنت بینن دبی هنگ دبیجن کا امی بینن بس هنگی عقلمند نوان دهی دبیجن گلی مروا دبی بگمان هون به پیغمبر کی لعنت لحف بینن yani لعنت هون لحف ببارینن هگر هون راست نبیجن ایدی درجیه تاریخی ده نهون نجی زوریت آوا موافق نابه گو تکف بر لعنتا پیغمبرکی تکف بر لعنتو نفر پیغمبرکی رادبن جدا خوازا خوا دبهرن و ایمانتین yani lanet kareki brastici gelleki hati lomandın kareki Peygamber aleyhisselam ve hatta unkaribin ninin sarzmani xwa u lanet ejil kesininin lebeli avkari goj insan j aninawe hati parasın hati şiret kirin jbo go be kelimenin sarzmani xwa amdinarın go Xuda azze ve celle yani بعظمتا خدا عز وجل لعنت لفي قومي آنية جبورجي يعني غازن جاف قومي لعنت كري جو بكتابك محرف عمل دكن غازن جوانا بيرو وحشتا جو دي أرض مسلمان دي فلسطين دي قدسي دي وحشتا جو دكن زاروكي جو شهيد دكن بیرکی گو بنچاف دکن و شهید دکن به سوچ انسانه گو جزا دکن گازن جوان نابه بله دوام دکه معنا آیت خدا عز و جل دبی ماقی جوان را سلطنات پارک هی گو هبونا گو پارک جوان را هبونا جی دبقاسی
درزكا دندكي أو دنافات دندكي دي جيك قلاشتي هي قصة خدا عز وجل أو بقاسي درزكا دندكي جي تشتك نددان إنسانا ما قي جوان را جي سلطانات بارك هي جو هبونا جي دي بقاسي درزكا دندكي جي تشتك نددان إنسانا يعني جي جبرگو خدا جقنجي خدايا هنك إنسانا جوان چاونباري دكن يعني جي جبرگو خدا جقنجي خدايا هنك إنسانا جوان چاونباري دكن يعني يهودي جوان چاونباري دكن گوشخوا يعني نقبول كرنا واني نبوتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جبر چاونباري وان بو حقیقت خدا عز و جل ده هنک آیت دن یه جودا آیت نی جودا تین زمان قسمک جوانا ده صحبت خوی بوریده معانی بو زمان پیشکش شو کربو یه مایجی انشالله صحبت خوی پیشته همه انشالله پیشکش شو بکنه ده داویا آیت ده به او بگمان ما کتاب و حکمت دابو مالواتا ابراهیم و ما saltanatek mezinji medabu malbata İbrahim. Sureti Nisa ayeta 5 u 5 u 4. Beli brastici gelek garibe go persa nübüvveti, persa risaleti, persa tevhidi yani hala nübüvvet u risaleti leheleke behel. Persa tevhidi je insani go dibejin muwahidin dama gote kirin أو موحدة جو بكتابك بكتابك محرف يعني تحريف كلي جو عمل ذكرن جي أهلي كفر وشركة ره دوغوتن هون جي محمد وهوالي وي هيب خيرترن أف جي دنيارتية دوغو يهودي çok aslı peş bun بوان آياتا براستي جاركي دي أف حقيقت دردكوي هولي بله تماشاوانن هجا ایروژی براستی ام هاتن داویا برنامه خوا هی گلک تشتگو می پیشکشیو بکرا بلکی هبون لیبلی دما جبو برنامه ما هاتو وقتاندن ایروژی دما مبداوی بو ام هاتن داویا برنامه خوا حتی هفگیشتنا برنامه کی ده امانتی خدا بن تنگی و تعالیه نبینن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته